Dumela bana ba modimo ka lemara Jesu. Hallelujah. Re lebogile mathapong a mabotse o kopana. Amen. A re mbebele. Luka 15. Tla thoma mo verse 11. Amen. A ke tso re na lo mongwe wa re balelang ka metlhamo. Amen. Ke se ka motela position ya gagwe. Amen. From verse 11 ke bukeng ya Luka before bukeng ya John. A ke re ba bangwe ke re bano ba la pebele tšatši la kereke fela. Hallelujah. Ga e tswa le tšena mmele wa kutung ke mphela ka segare. So bala go yena brother Lesif. Amen. All right. Abusha are motho e mongwe o be a na le barwa ba babedi e monnyane wa bona a bolela le tatagwe a re tata a ba ganya thoto o mphe kabelo ya ka. Amen. Tatagwe a ba a ganyetša leruo ge go fetile metlha e sego mekae morwa wa gagwe e monyenyane eo a kgobela dilo ka moka a tloga a ya nageng ya kgole a le mo a titlanya lehumo la gagwe ka bojato. Ke tlogelana mowe o rapele ngwana modimo. God bless you. A re leboge bana ba modimo. Kgoši ya rena wena mohlodi wa legodimo le lefase maatla la Kriste Jesu re a lemoga. Modimo a ka sa go batamela gape ka dipelo le ka go letela morena le letela go le sa badilweng. Modimo a ka re letetse tlotlo ya gago papa ile a lengwala e be le go bolela gape ya dipelo mo dipelong tša rena gape la tlhonofatše le jwa le tlhonofatše tšo tsotlhe ngwana go rena modimo a ka moka di be mo matsong a gago. Jesu re kgopeleng le rapela amen. Amen. Ka no tšea madulo bana ba modimo. Re buša ke ditumese gape bana ba modimo. Hallelujah. Re lebogile monyetla o re fa ngwana re re shebe lentši la modimo. Amen. Le nna ke leba modimo ga sampolokile ke sa le mo pholosa. Amen. Hallelujah. Amen. Ke re opela ko shire I'm one of them and ke bola ka rapile ya gore I'm one of them. Amen. Re ba bala gore le godimo re a ke re. Mo mongwe wa bona. Amen. Modimo a shofatše. Hallelujah. Pele mo ke nyaka go no share le lena ka Jesus Christ the last hope. Amen. Yes. Kholofelo. Amen. The last hope. That's right. Modimo a hlonofatše. Amen. Ke le ka go share le bana ba modimo kwa Treville. Ke da le bo sister o lo mola le bo brother Tshepo. Yeah. Nka be molaetša ile re station ke ta re bana ba modimo le nyaka le dikobo di robala. Re ra so se ke ka serera. Di ba le shofatše. Ke re molaetša is not a rest station. Yeah. Di ba le shofatše. Bjale ke lebeletse tabe bana ba modimo aka. Amen. Ene a ke re bebele mo e re go tša gore go be go na le monna wa na go le sa gagwe. Amen. And then a ba le barwa ba babedi. Bebele re o monnyane. Okay. A na mare tate le khumelo na ke le bona. A ke na pele le gore la pela papa le khumile. Mara ke be ke no re mogalanya. Re a baganya. Amen. Gore a era gore a re mo a ditšeng a le tee a ba ikušore ke tee. Yeah. Modimo a hlofatše Amen. gore a kwešiše gore ntho e ngwe le ngwe e bona moo ke a gae. Okay. Ka re as long as se sele ka mogae ka moka o ne kwešišane gore mohlomong ye papa ka taefa a butse a na ka bele jwalo mara tseba gore ge ba phatoletše a dula mola a wa kgoši taba le yena. Okay. Ene ka nnete mogalajo a sengange a roka o lokile bana ba ka tšea a tšea bebele re ka ya nageng ya gole magabeng. Amen. Pele ga le ko nageng ya gole o thetse e re ba diša ke le bojato. Amen. A ke re e so wa bona re mo modimo re so. Amen. Modimo re fa dimpho ka mokgwa ena a nyakang ka ona. Amen. Ene o mongwe a ka no ra le so a ba bušare ke na le mpho ya go pela. Ene bile ke sesole ke re ke bile a e kwagale. Modimo a le tlhonofatše. Amen. O mongwe a re nna ke moreri Hallelujah. bile ke ba phala ka moka ka go rera Amen. ka no tswa ka sesepela. Modimo a le tlhonofatše. Amen. So monna a re o lokile ngwanaka a phetha ka thato ya pelo ya gago. Yeah. Amen. A tšea lekhumo
so ga nala dula nang ya bebele ka khole magabe a dula a le rafa gore ge ba nyaka go tlhaba ngu o sina ka re no mabana bo thabile go mogala yo ka di heja ba le thaba ka mogena ra tanga gona ka di ana mtwa ka muja zilo batho ba gona motho mo kuto a ra dia sila re a ona ka mputa zilo ka se mpoje na ipole di bullet haleluya a dire jwala ala ke ya batlala re dijo e molaletse era fete ke ta moswina a go re filwe amen ja fela e go tlo ba ga mitshine ba re motho a filwe seo a se ga ntšhia ka se tshwara botsebele ka mona ya di fetša amen kana ga di feditše a re ba le re pele alright go mo ka bona a re ba amen haleluya yes a re feditše ka moka naga yeo ya olwa ke tlala e thata mme a thoma go hloka yes a ya tshwarwa ke motho e mongwe wa naga yeo yena eo a mo iša merakeng ya gagwe a mo dišiša dikolobe yes mo a phela ka go raka tlala ka mekgatša e lewago ke dikolobe le yona a tlhoka wa go mofa yona di tshwarana mo o ile le khumo a le fetša toka amen tlala e lebewe molaletše monna a tswelela a rona wena monna plan ya gore wena tlala e tloge mo go wena go fa mmereko a mo didiša dikolobe amen ene o tsebe gore bajuta ba tlhoile kolobe ka pele tša bona ka moka amen ba botsa le gore nama yona e jewe a ke re na bana modibe a re je kolobe re ja nama ya kolobe amen aleluya yo re kwane bana ba kgoši thaka botsa gore o ja kolobe o motsela ke je kolobe ke ja nama ya kolobe bjale monna o kore a mo diriša ntho ya tseba gore monna wa e rata batho ba re bona ke phela ka fase ga mogang o tse gore satane o laletše e bone tshwanke o tseba gore satane around the corner o go laletše o ka yutswana mo wa ba kwa a ka o tshwara so o te o diriša le ntho o sa renya go edimo monna o a mo diša dikolobe a diša dikolobe ka go thaka bebele re monna ba jele magatša a dikolobe gore dijo ke tsebe ditshwanye di fiwa dikolobe a iphepa le dikolobe ka diko tseo gore a thoma go ngwatsanela le tona gore ge di ja mola batho ba jare o di fa pitšanyana tse ba re pitšanyana tshwantse le yena salfaike ba sa peletse ke motho be le leemo bebele eng go tlhoga le motho wa mofa gore tša fela ba ba tlhoka le motho wa mofa le magatjao mara re le ba modimo bebele e re tšatši le mola matšatši a elelwe dikgopolo tša boe a re ngwakongwa tate ba ja ba latlha kušere ko lapele papa o humile o na le everything bro ge a boe ke nyaka se ka ra e bala ka rena kwa rena ke benyana ge a boe bebele e re papage a mo amogela monna a ikinyatša re papa we ko šaeditše a re ka ba ka šaetša le legodimo ka šaetša wena fela le godimo le šaeditše mokgalabja mo amogele ka pelo ya lerato gore a ba re hlaolana ntho tše di botse ka mo o tloa ka dietla hlaba ka fološa mentsa suteng tshwa ka phiri ka dini hlaba ka yona a ba re namane ya hlabiwa mo hlabiwa ya ba mogolokwane wa bilwa a re ngwana ka ba file bjale wa phela bjale tabaši bute ba sa le kwa madišong ga boya ba re o kwa lešata
gore le lore le be le sa direge ka mo gae ka mehla ba ra ba dula wa tla mohlang ka botšhere o dira eng ka mo lapela papa. Haleluya. Amen. Monna re wena re monna ka mo gae ka mo ke shebe ke le thabo go a binwa go a jiwa because moratho a o buile. Monna a nyama kudu, monna sehlogo yo a bego a bona o kare motho ke ena le tlega mo gae. Wa bona le ngwana modimo a ka kgeloga mo a ya kwa a re a nama ile re a rapela re ga le peo ya modimo tla buya ene ga a buya a re he o boile kae bjale o nyakane o tlo re ngamola ko a re le lenyalo welcome home my sisters wa mogetso mo ke gae yale monna ba re ke ga dutse mola a ratharatha ko pelong ya nnekise ma taba kenetse aowo ba raba a ngala lo tsena ka mo gae a ngala o fitlhela papa ya etswa wa molatele ra wa ngwanaka a ko o dira ka mokgwao a re bona papa nna ko o loketse nako e ka moka bentse ko o loketse a ka selele ka molao gore a ipona motho wa mo petere gore a tshwana le banna ba le babedi Yesu a ile a re batho ba modimo ile a tswela mo Farasai le monna o mongwe a ipona kona ke mo botse a ba ipone bjale wa rapela gore a modimo nna le thapo tsa ko diko ka metha ke tshwane le mothago wa modiadipe nna ke petero ntse gore bile ke ikona a roroka le tšaki bjale tabashimo wo a ikokobetse bona modimo ke ra o monnyane a ikokobetse mara wo mogolo a ipona motho mo petere o ngala le o tsena ka mo gae and because of moratho a ya buile ka mo gae o botsa le papa ga gore mona bona nako e ka moka ke dutse gabotse ka mo gae o tlhokile le go ntlhabela pudi modimo gabara o ba le refetse mate motho o mo ba modiwa e bala Hallelujah. Amen. o tlhokile o tlhaba pudi nne le gore tšatile le tikibitša bakgotsi baka re tle re bile and o ke sure o batho ina transi gore ka mogaleng ka gona sister o ke sure batho ba dile transi wa mo gore go pelong ya gae a loka Glory. e ba le ngwana modimo wa ka. Amen. Verse 17. Yes. Ke mo a thomilego go ikgopola a re tate batlhanka ba gagwe ke ba bantši ba patwa ke bogobe mme nna ke kwa ka tlala. Alright, a re thome mo verse 25 ngwana modimo wa ka o e fete. Mogolo wa gagwe o ba le tšhemong ge a boa a etla kgauswi le ngwako a kwa diletlo le dikoša a bitša ge mongwe wa batlhanka a mmotša a re tšeo ke tša goreng eo a re monna go tlile tatago o tlhabile namane e nonnego ka ge a bile a mmone a sa phele mogolo wa gagwe a befelwa a gana go tsena tatago a ba a tšwa a mo rapela yena a fetola a bolela le tatago a re o ko bone nna ke feditše ngwaga e mekaka ke go direla ga go mo ke šetše go molao wa gago gomme ga o ešo wa ba wa mpha le ge e ka ba pudi ya gore ke thabele ba gona baka gomme bjale morwa e wa gago a tla a meditše maduo a gago e le segwahla mme a sa fitlha wa mo tlhabela namane e nonnego tatago a re ngwanaka o na le nna ka metlha mme dilo tša ka moka ke tša gago go swanetše ge re thaba re tlhalala gobane monna o be a hwile gomme o boetše wa phela o be a latlhegile mme a bonana. Amen. Ra mo leba morena. Amen. O ba hwile bjale wa phela. Amen. And o tlo re bebele e re ge monna goba mosadi a se mo modimong o hwile le ga phela. Yes. Amen. Bjale monna wo
o re bona o go tšea dilo tša gago wa di fana o re bona o re bešitša wa hlafetše a ke re ge motho a sa je dilo tše di botse o tšwa le makhwekhwe Amen. kore sekgalaka sa one di be sekgalaka Hallelujah. so that is mo mehleng ya rena ne ba re hashtag o jetse ka moka masfolo ee ba rara mo mehleng ya rena ne o ntsa re bara a o tshwara nto ngwe le nngwe kgwete o tshwara khudu ya kgomo ka makhudi a makaka ka oya ba re di a lwatša modimo a tlholofatsa mara lebele taba ya monna wo o ratafantšhitšwe ke go hloka dijo tša pepo Amen. ene ge a rathanye ka mokgwa o fitlhele ge monna wa gagwe a mo lebeletse o ba mo lebela fela ka lenyatso Hallelujah. o re go tlhafetse mara modimo wa go tlafala mo papa o no mo amogela so simple mara monna a tšholotše leruo la papa ka moka o re mara papa nna ga sa ka ntebela ka botho ke be ke dutile yena nako e ka moka mara o paletse le go ntlhabela fudi mara papa he wa nkgatlha o re bona ngwanaka wena o na le nna ka mehla tšatši le lengwe la matšatši brother Branham o ile a botša modimo ba rena bona ge bo Oral Robert ba tlega a ke dila se ba re ba na le university ba na le everything brother Branham ga a belaela gore wa yena sena selo banna ba na le modimo a re lefa la gago ke nna ge ke le mo go wena modimo a tlhalofatsa so le lekgono kabelo ya rena e kgolokgolo ke ge modimo a iphile rena and we are sure ya gore selo se modimo a re fileng sone se re iša gae Amen. e re kobalele moprofeta o rena gore modimo a le tlhalofatsa I think yana mo bukeng ngwe ya impersonation go ekiša e re you could not go to heaven without the blood of the Lord Jesus modimo a ke re bolela ka Jesus Christ the last hope ape le tseba gore mo bophelong jo ka ntle ka kgolofelo e le go Jesu Kriste nagana gore ka ntle ga gago nke be re le ko kae maybe a ke be ke apere bannyatla Amen. wa nkwešiša le or maybe ke tšha address ape ge ke tla mo molaetse be ke tšha address la nkwešiša le basadi ba le ka meropa ke bina gote ene ke be ke kweša gare ke direla modimo that is why brother Branham a re batho ba ba sincere but they are sincerely wrong wa nkwešiša le so mo moprofeta o botsa gore ka ntle ga madi a Jesu Kriste o ka se ye le godimo gore ke the last hope ke madi a gago mara ge le kgone kwa mono mongwe a re madi a ga ya sa leo o etse bare motho o ya heleng ka re o tseba gore borere ko botse o ka no fora batho ba mara wena o ka se ifore and go ya hele you know very well gore ke ya hele o yo ba re o tšhaba toma ka gore o ja ke ditong jare ba tlošela ba re ei ke mopaletse bona ebile o sepetse o rulana mo wa dula ka mereba ra tlhaka ka wena kore wa do create dilo tše dingwana ka masebo dilo tše ka mokana ga tsone ko pelong wa tsware a o ile godimong ba bangwe ba riayo o le ka ba tshwara re se ka ya la tshwara le ya kae o ya kae mo re iketlile pleke mo modimo a tlholofatsa gore le ba botsere monna bo a re tiše monna gore ya kgausi o re a ona moriana monna re sa tšhila plekeng e dio ba re ke ratšaiwa modimo a tlholofatsa that is why motho a tlo botsa gore a go sana madi a mora Jesu Kriste ke ile ka bola ka re nke be le o na le bogafi ya semoetano re batho ba thomile wa afa amen bjale monna o mongwe letsile lengwe ba re ile a lwala ne 38 years a ya se dibe ke ile ka dula ke le teng ka ba le kgopolo wa bona a ke bibele le sona ke a bala bana ba modimo mara nako o itsentšha ka moarale ye mone ke dule mo la gore ke nagana ke re bana monno e ba ya sedibeng gore letšatši
beke, dikgwedi, ngwaga, mengwaga. Ore ka lebella kgotlelelo ya monna o. Amen. Ore mara selo se be se le mo pelong ya monna o. E be se le selo se se bua banna. Sa gore o be go fete mengwaga. Amen. A ya lokeng ba mo package ebile a boya. A ya ba mo package ebile a boya. Bo tšatši le lengwe la matšatši, Jesus Christ, the last hope. Wa tšwela mong wa sedimo, magagetso wa tšwela mong wa sedimo. Amen. Ba re ga fitla mong wa sedimo ba re monna bothata ba go ke eng ena mo. A re mona gešo methaela ba mpaketša mengwaga yena 38 a kere ke a tsena o mošitše le pongo ka ra sedimo ke boela gae ka bošu ke a boe a no nkwela botho ka re batho ba modimo aka monno ke gale banna bana nke ba motho a re emeng ka moka o molo mo nyaka go fola ana ka re bana ba šo emang pele le basadi emang ntho ke gale bo sena monna o mogau bo sena sesta mogau ba letlotse Jesu Kriste kgolofela mafelelo a tšwela mong a sediba a re bothata keng monna gešo a re mpone ka mokgwano ke le seriti ke gale ke di bona a re rola mala o sepele e emelela ma nagana o be go diwa ra boya ra re monno mongwe ba re ke Bartholomew moprofeta a re monna o ba na le maeba a mabedi o re maeba a batiša borotho mo tafoleng o re go tla jwa chicken and rice le di-beetroots le maphotse e tla be le ge maeba a ile a bina ba mo lahlela tšela le tšela thapa mo wa boya ngwana modimo wa ka o bua ka di-checkers tša bo Pick n Pay diša dijo mo tafoleng o re tletsi le mola matšatši morodi a bala a re modimo go ka fodiša ngwanaka maeba di a setlhabelo ka gore modimo a moka a mo fodiša a phetha keno a di a setlhabelo. Halleluja. Bophelo baya ka moso o lwala mokhumagadi monna le ba na le nku e mohlahla le ga ya tempeleng nku e mohlahla ka re mono be le sefofu pele ka mo motlhana le bongwe ba sepela ka dimpia ba bangwe ba tshwere dipatla di ya bahlahla ba mo dimwana di ya bahlahla wa rwala mokekolo a re modimo ko tswala modimo a fodiša ka fase ga borapedi bja rena re batho ba di a ditlhabelo ge o ka fodiša mokekolo wa ka o di a setlhabelo ka nko ba re ka nnete mane modimo a monko mokekolo a emelela a ya tempeleng a re baporista wena bahlanka ba modimo a go phela nkuši di a setlhabelo ka yona ba re Bartholomew e fa letšea go tsematšea a re bothata ke ngwana ba gešo ba ra o bone ntwa le tlhatlhaso mona o nyaka thata ka majwane a re batho ba modimo ka pedi o itse modimo gore bana ba re tla ka mabaka re ba re bona go na le dinku mo tempele Jerusalema tša ngwago mo tee di lekutsu a dina mabadi a dina bosodi re ka go fa e nngwe ya tsona mo legatong la ye ra go fa e nngwe ya setlhabela a re batho ba re ke rapetse a ka re nku ye nngwe le nngwe modimo ke rile nku ye ke šupile ka re modimo nku ye ke di a setlhabela ge mosadi ya ka o foditse banna ba le ba bona rawa monna bana ba ka šonganga le yena re ka se kgone a di a setlhabelo ya ba gore go tloa moo ke bothata phela ka ntle ka o tlhatlhiwa gore rice and chicken oba chicken and rice ke gona tshwanetse be plan tshwanetse be kgopela bjale mo le mone le bua
ba re ke ga iko le shata ena ba go no mo Jerusalem go ba le shata le so. What type of a noise is this? Are you from the Mampir? O direga ba re mona o feta monna mo ba re ke Jesu wa Nazareth, the prophet. Amen. Monna wa Galilee. Monna o Bruma sister ba re ke le Arasa. Hallelujah. Are Jesu moro ta fita. Khaugela morena. Ba re ke thomile ra se ba botse. Iketse. Parasa. Monna la re go ba ba ntse ba ba bona. Ma ke bone. A ke tse bone le ba re tlo ke khidi ke leiba. Ajesu! Murata vida! Uri au ke tsa le shata. Amen. Mo uri mo ga le shata le ba re mo rasa. Ba re bru bo. Ba re aba le kwa mongwa mabaka. A ya maro ya mampedi. Ba bitsa ngwana Abraham. Amen. Hallelujah. Bale. Bebele. Ere ga mitja. Ya re ba ne ba mmotse ba re wa rasa. Ba bushe ba re beta pelo. Wa o bitja. Hallelujah. Jesus Christ, the last hope. Yes. Kulufele mafele. Amen. But I want to message you. Brother Brenham Uri, the church, the bride, Uri is Jesus Christ revealed. Yeah. Ke ge Christ ya utulo, ge ba tshwanya ka Jesu, ba tshwantse ba kwetse rena mo. Yeah. Glory. Amen. Modimo a tlhonofatsa. Amen. Ka re bophelo ba he ka moka, o boloketse ka mogare ga the bride. Amen. Okay, re go bontshe nthong. Hallelujah. Modimo a tlhonofatsa. Amen. Hey! Re le ba Modimo. Amen. Wana gore na ge monna o ba tseba gore ge ba re Jesu moro wa Dafita o ba bitša go tloga go gare ga mosegong wa pele. Amen. Ene go tseba gore ba re Modimo ke Modimo wa dipelo. Hallelujah. Amen. E seng di bola ke bazarwane ne Amen. ba le ba bola ntho nngwe e sa tsamaiseng le mangwalo Yeah. ka re ba no re sa di arera la tsaka Modimo wa dipelo la ka parastofi a se bothata Modimo wa dipelo di ba ka mfa Hallelujah. bana ba le ba ka para di pemota bana tsara di shoti ba re kwa Modimo wa pelo wa na se Modimo mo le go. Amen. Ene ke na go botse nnete pela Modimo a phelang gore ge Modimo ka mmitsa go tswa go gare ga pelo Amen. a ona ro se khwetsa ntshana. Yeah. Ke na go botse nnete ke guarantee Amen. go ka mmitsa go tswa go gare kwa mosegong wa pelo Yeah. o tlo wa raba Modimo. Amen. Need. Yale mo gore predestinated. Oh, Christ is the mystery of God revealed. Page 27. Or there is the mystery. He before Christ or anything else was ever on earth. You see his great mystery that he chose the bride. We had it munyalwa. Hallelujah. Amen. Or before nto ye nngwe le nngwe e ba gona mo lefatsheng le ke ge Modimo a tsebile gore nna le wena re tla be re le moo. Amen. Amen. Glory. Gore a re gakantšhe Modimo e re le moo. Hallelujah. Wa ja tseba gore ke tlo le rarela Amen. Amen. e le gore na no mongwe mo wa se dumele be ja tseba gore ke tabe go rarela o sa dumele Yeah. a o gakantšhe Modimo. Hallelujah. Modimo a tlhonofala. Amen. So ba re before nto e nngwe le nngwe mo lefatshe le ba gona o be ja tseba gore monyalo o tlo be gona. Yeah. Amen. Need. Are knowing if would fall na tseba gore efa o tlo from disbelieving the word. Na ke ka go se dumele lentšu Modimo o tsebile gore bona ge be ya monna mme ya mola ya dama a ba kuša re wo a ka se le teka mo gara tšhemo yaka ga bana re wo ke modiela molekane a ke
fileletša mosadi sephonono sa taba mona a ile gare ga mmona ba bina a roka mosadi mosadi wa ka ke nama yaka ba bina profita Hallelujah. ke lelapa la marapo aka Amen. bona wa tseba sa moleba modimo Amen. hai message o re file ditaba man Bruno Hallelujah. bjale ba re re bule ga mo lebelela Bruno aba kra profit Amen. bjale mo le molana leo le botse mara modimo bentse a tseba Amen. gore mosadi o around the corner satana o phetola man a tsore satana o tlo e dia taba ene ga tlo e dira mara modimo bentse a tseba gore wo ka motopala mara tapeakanyetso ya gagwe a tseba re ke tlo emiša monyalwa Amen. wa se palelwe. Hallelujah. That's right. All right. Okay. Aaron knowing that she would fall, but he would choose a bride that would not fall. That would hold to that word regardless of what all the rest of the world had to say about it. Yeah. Amen. La tseba gore selo se se kgawantšhang rena le batho ba o se dumela, that is the grace of God. Amen. Modimo a tlhalofatse. Amen. Pele modimo le go beakanya ka nkgao a ba tseba gore emapedi ke lebele nakwane ke tse gore ke thomile ka nako mara a ke bothata o tšhaiša Amen. ao gona ke ore sa e tuta kere o tlo kwa še ke remelela yale ba re ge a se no dira ka mokgwaola monna la bone gore a ba le mosadi wa basadi bjale tšatši le sependa se o dira taba nto ngwe nkgatlhantšhe lerato la monna o la Adamu Amen. le la bonagala kudu mo mosading wa gagwe Hallelujah. kore a ba kwešiša go boo ke sepela le ena Amen. Amen. ene moprofeta ore o beake se kgone go molatla because ge ya molata o tla be yena Adama gitasa Amen. modimo a se tlhonafatse Hallelujah. so le kgono o kgwetsa gore rena re tswe bon brother Brenham ore ge Jesu Kriste a bapola mo koteng ya sefapano ore we were there Yes. Amen. re tswile mo lehlakoreng la gago ene a ka se kgone gore latlheka o tla be itasa Amen. so o bone gore a tše dilo ka moka tše di re palelang a re fenetše Amen. mo gore you know, just believe the word. That is what moprofeta a re o kgethile monyala before the foundation of the world Yes. a tse gore wo a ka se tlhalogele lentswe la modimo Amen. Glory. ra moleba morena Amen. bjale le kgono kore halleluja Amen. e re ko iketa Hallelujah. ape ke tšhaba o fofane message gore la ka pelo ka mongo bana modimo Yeah. hai gore a ke tse gore nanka diana Hallelujah. bjale e re ke lefe e motabaši re no shifta ganyane fela a re lebele segapi seo sa katara Amen. wa tseba gore motho ola le ena o be a tshwara le mpua ka mogola ko le ena o ile a belegwa ba modia nana wa ntshwara ne Amen. wa mo kisa nana o molo mola ne tsara go mphe ngwana o bue ke mmone ke mo tshware wa mo mara le mo la bophelo ke lona le lona mafelelo la ga kantšha monna Yeah. Amen. ene ke dumela mme o paletse dingaka le baprofeta a metlheng eo Yeah. ditupe gore go fitlhela ebile ga e ya mabitleng gore ka mo gae bese ba pušalo monna o ka mo gae a sa nyakega bona o kgaola le diketwana Yeah. fitlhela ge monna a dula mabitleng gore ana motho a ka nna mabitse botsebotse ya jabotse a le ba ba phasa badimo mabitleng a ka ka phasa mola ba phasa mona le mitaneng mpotse nna o pele o ama la yo tshinya fela ore motho yo motho
dala mo ke tsoe ke mo dikta aga seme go tjadi Amen. ai khona ila go tjadi taba mtolo dula la mo ayo le bona le vitali tshike le la monna wa nna mo we di bitleng a paletse di tetwa tsa paletse di thapa paletse ntongwe lengwe ba ka bore ba mo gukile ka ba kwara ba kusha re bo gukile tsheka mo ka di paletse mara wa ndi wa tela mona kwa gale di Amen. le ba morena Jesu Amen. bona are le go be go sa fete ngwana wa motho ho e ba tsheka bare motho ba re ke ka kapa go tika kapa ka mokana ga tsona mo bobedi le tsone be thoma ba mafiela a tswella monna banna Amen. amole mona kwa galelia bona bare o ntshitse beboya Yeah. Amen. gore ga fitla fela ke madimone ka moka alla a botšia a morena a ke na bona Amen. ka re madimone a tseba gore a yo fela go eleng Amen. bele ke ge se a botšišana a morena a rorore ke na bona yo re theoge na kore that is why message ne o re kgabantšha le madimone Yeah. Amen. ke fela kore ke re wa bona satana ka o tshwara sona o re o phuthumakela ka bolwetse ba AIDS a se go tloela o tla thewa le ena ya bottomless pit Amen. go ne ga kgale le mone o dumele molaetso o tsamaya ka ona Yes. Amen. mara gomela sathane wena ke re o tlo tshaba le ena ko bottomless pit ba tsa mo rapela re o re batho ba nna ka kopa bura kwa mo o feta mo strateng mo ba e ba bina Amen. o re a pele ba modimo ka message man Hallelujah. a ke re modimo tsene mo profeta o mo isitse eternity Yes. a mmontšha kwa bo sa felego Amen. a moša kwa heleng message o tshwarilo ka moka gore re kgone go tseba dilo ka moka Yes. Amen. Glory. gore ge monna ba mosadi ya ka kwa sa bile molaetšao a theo gore a theo gore gane ke a fitlha wa ikokore gore o ka re waya Yeah. o molela mo nestolele waya ke waya wa maporo ke kgona ga moya tshwarela molaetša wena to jae Amen. Glory. ba re madimone ba re ke ga lla re a morena ke na bona come out ya dikolobe Hallelujah. dikolobe le tana ta hanana le madimone ai dikolobe tsa dikis la go thoro di le madimone No. a re kana re o kgoma Amen. tsa ka le wate mara ma motho motho o kgona o amogela madimone Yeah. a ba nesa Amen. di ma sono fa Amen. wa tseba gore bona bjale di bontši ba dikereke tse di wela ka fase ga mmamokebe Amen. modimo a solofatse and mmamokebe is a spiritual being Amen. batho bana kwa rena ke ba moprofeta a boletse a re sa bona ba nyaka go humanya tšhelete Yeah. ba nyaka popularity Amen. sesio mongwe ile a ntirela message o mongwe mo sesio mongwe o mzalwane re šoma mmogo bjale a mpontšha maybe le na šedile o bone monna o mongwe o re bele school class teacher no Sundays and then bjale ge a ruta bana ba ka morago a ba le kereke bankwešišana Amen. from Sunday school teacher a ba moruti pele ga le moruti o re ke ga bona kereke e ba le batho ba bantšhi bo 200 ka morago ba ba bo 50 ka morago bjale a ba re ke ga tsamaya mane monna re dikise mana why man a lebeletse mo di-next door mo banna ga e tla ba tlhoma ditente banna ba tlala le bagadi go rapela a thoma go lebela kereke yaka le kereke tša banna kereke yaka le bona mamotse rena re be le kereke no re bela bibele Yes. Amen. Hallelujah. re ga moruti re bela moruti re bela bibele wankweše ene a re compare rena mo le
le batho ba bang bo Hallelujah. nna tlhalofa ka re nna re pusa re modimo o na le rena mo Amen. tsa go tsa renya go di tseba ke tsa bona Hallelujah. pele monno ka se bona so ba re ga sepela a ya go di professor tsa ba bang bona ba o rapela ba re monno wa rena re mona bona are you strong enough ona yes no strong enough maranga a ke strong mo nga bola ya motho no a o bola motho wena ba re ga motho ya bushana ke kwa Nigeria a fita kwa na mile a wa bitsa mamo a khwe le wa tswelela mola na mile ba ra wa motho wa modimo mama go fe di naira ke tšhelete jana kwa file mama go le di naira se mola ka mora monno le ba rena tshwantse o thagane le kgarebe o la rena le kgarebe jwang monna o la rawa ka ta o fa lona a fa le kgarebe la mofa di oil a go ile mo go o re ra ntlo mo leng ba go dupela o dia sa ba so ba yo wa a ke re bona batho ba le ba ewa ba busha re modimo wona Amen. ba ra ke matla modimo Yeah. o ka re ke batho modimo ke a bona ke matla modimo mara ngere a bone mo bibeleng gore mara nte ya uwa ka moghomo ka mo bibeleng ke mo ka mo re ka khwetsa batho ba ewa ka mfano o khwetsa a re ba bone bona re ke tla kwa satana mala wa mongre ke go bishe me o mongwe nna be ke sa tsebe le gore ba shumishelo jana tse mo kerekeng ya bona meile memorial service ke ra bona ke batho modimo ke le mbotse ke a tseba le rapela le ba pholoswa mara ke re no ya morao nyana mola bo 1980 se re bona pholoswa ile bo 1980 le mamothadi a tshwana na mara wa tshwa ka re okay fine nke le mbotse na ka bo 80s re be re na le ba profeta ba shimanyana ba re na le bona na ba rawa a be ba sona ka re bona ba le dia ditaela ba khona le isha malwanye batho ba lo sudumele modimo a ba jima malwanye ba re nna le dumela modimo re ja malwanye ga re bona ba profeta bana ba busha ba lefa le rekeng na bona magoto batho ba sudumele modimo a ba jima magoto mara le nna le dumela le ja magoto nna ke le rapela modimo mofe a themane ke tlhaba se se mo ngana ka mo bona Hallelujah. a bo shiba ona ke khwetsa re ra mona re batho ba modimo maabane ke heteile ba tsaka ka mo ke heteile nka gona ka ba ka khusher bana nke be le sanya ke be se kala mpitsa ke o re ka khwetsa ra tharatha mono la besho a wa fetsa o ra tharatha dula mola fase na mele ke a emela ke re batho ba modimo ke le mbotsi a nka go bele tshwarang ke re le nete a wa benga se ka ke re ke le mbotsi e ke le so ke le moruti ka ba moruti o tse di go and then ra re dutse ka mogano o mongwe re ha ba re dula pleke ba utse di gomo ka re ke manga to go thabela le nna ke le ka se tabe ka ra le utse di gomo be le sone ya keng ka re bo le ntwa maphodisa ka tswela mo e se re senye solo ana motho a ka ema mara ba sentse ta he inya ka ngibele ya kae wa puja musle gore kwa tsebo ko ga re ga pelo ya motho re mfo bothata bo etla modimo a hlolofatse bele amambele monno o a tsebo re mo servicing a tsebo re mo servicing modimo a hlolofatse bele tabarna shiba na modimo aka Jesus Christ the last hope. Yes, amen. And re fitlile to the point mo ile gore batho even le di message believers a ba sa lebela kudu modimo ba lebela di preacher bothata bo bogolo ke bana ba modimo a re lebele modimo ka gore re bilitswe ke modimo. Yes, amen. A re bilitswe ke di preacher. Amen. Unless modimo a ka shumisa preacher o retle. Amen. La nkushisa ne mara se preacher e re bitsana. Amen. So le kono go le gore bana ba modimo ba khona go tlogela lentswe la modimo ba go mara preacher le ka ke be melekisetse ba hallelujah. Yeah. E ka ba melekisetse ke bua ka gore bibele melekisetse ana maela papa mara mo tsana le mai papa le bibele ke re melekisetse. Yeah. Modimo a hlolofatse. Amen. But khamole ba modimo bibele e re a re hlabana le ntheresho Hallelujah. Amen. gore rata
motho a o kwatele o ba sa o boledisha e le go emetse nnete Yes. Amen. ka gore a gona moruti a ka o išanga le godimo a gona Jesus Christ the last hope le ga o ekwa o neta monna oo Amen. Brother Branham or the river Jordan means death. And how it born? I can read Israel again. But I can only muna tell you so. I read her. Amen. Before they reach the Canaan land. Kila muna tell you so. I read her. Joshua I am the captain. Uma muna read. Tiaril. Arno kin na mungwa ramrena. So Israel be tshanje kopane le monna o pele. Ene ke yana monna wa usha mirago Yeriko. Le lekgono. Monna go mosadi go tso o khawana o hema go ema mafelelo. O tshwantse tlhakane le monna o. The last hope se preachera. Amen. Preachera ba be ditimo la e bala Bibele. Ile ka khatla ke moruti ba bela diteng mo social go be go re a ra boloka mothare a ra le wa di preachera. Ba rutirile go ile o fitha mo awa me re kwa lo fela la mo. A re henga beluri ele le mata o tshaba batho to tshaba sa lebella pele la tshaba le bana nna pele la tshaba le member tsa ka re ka nna pele ba 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 to a kwela mara ka gore wo ba felelana mo go ya pele o tshwanetse go kopana le monna o Jesus Christ the last hope Amen. a re melele Amen. amen Hallelujah.